Julian Williams. Ond I bas e ddim yn cyrraedd. Nawr cyfle i'r ymwelwyr i wrth ymosod. Luke Dyke ar yr asgell dde. Lewis Hales I gornel y rhwyd. Ac mae'r tîm o'r bedwaredd Heinen ar y blaen yn erbyn y tîm o Gyngred Hughes Gray. Lewis Hales. Hicks ar peniad. Iddon Price. O, gwaith da gan Bradley ar yr asgell chwith. Joe Chaplin ar y postyn pella ac mae'n gyfartal 1-1. 5 munud yn unig. Barodd y fantes i'r ymwelwyr. Bradley. Pas dda yn dod o hyd I Julian Williams. Chydig o look yn hwnna. Parhau a'i rediad ac yn cael ei lorio yn y diwedd gan Rhys Williams a Mr Michael Gray yn dynodi cic o'r smotyn i'r tîm cartre. Joe Chaplin yn sgorio I ail yn y gêm. Porthmadog ar y blaen am y tro cynta yn y gêm. Y bêl yn cael ei chlirio a digon o le ar yr asgell chwith. Bradley yn troi yn naill ffordd ac yn yr llall mae heibio I Hicks. Ond Callum Hodges yn clirioddi ar y linell. Gwaith arwrol gan yr amddiffynwr canol. Y bêl yn cael ei lledu. Digonedd o le y tro yma I Josh Banks ar yr asgell chwith. I'r canol. O, na chi beniad gan Joe Chaplin. A dyna'i hat-trick e. A hynny o fewn 5 munud ar 20 yn unig o chwarae. Porthmadog ar y blaen o 2-1. Mae Panteg angen gol arall ar frys. Lewis Hales yn reoli'n dda ar I ben. O, doedd yr ergyd ddim yn ffôl chwaith. Y gic hir lawr ca. Peniad ymlaen gan Chaplin I gyfeiriad Julian Williams. O, mae Randall wedi dod o'i gwrdd ac mae Julian Williams wedi I gosbi e. 4 gol I 1 I Porthmadog ar ôl 32 o funudau. Gwallgofrwydd gan y golwr a Julian Williams yn gwneud y gweddill. Jones. Yn rwydd I Hicks, ond ddim yn clirio'n effeithiol. Ac yna'r ergyd gan Price a llaw Mark Randall oddi ar y postyn. O, dyna chi bas. Lewis Hales yn troi y tu fewn ac yna y tu allan. Heibio I Taylor a Roberts a'r golwr. Lewis Hales, y chwaraewr 1 ar 20 oed I ail gol e yn y gêm. Gol gynta'r naill hanner a'r llall. Bradley yn troi y naill ffordd ar llall. Joe Chaplin yn disgwyl. 4 gol Chaplin yn y gêm. Mae'n 5 gol I 2 bellach I Porthmadog. A hyn nhw yn yr het heb os. Jones Evans. A'r croesiad, o, dan gorff Randall a Julian Williams yn sgorio I ail gol e yn y gêm. 6 gol I 2 bellach I Porthmadog yn erbyn Panteg o ardal Pontypool. Thomas Emlyn Jones, gwaith da a ffast ddeallus I gyfeiriad Bradley. Randall wedi dod o ddi ar I linell. Bradley yn aros am gymorth. Kai Jones! Jones Evans! Ar eilydd yn sgorio 7fed gol Port. 20fed gol Porthmadog yn I 3 gêm yng Nghwpan Cymru'r tymor yma. I think we were surprised early doors. I think Panteg come out and give it a good go. I think it took their early goal to get us going, and once that happened, we seemed to wake up, and thankfully we went and got the equaliser, and then the second, third and fourth come pretty quick after. Full credit to the lads, they worked till the end. We knew it was going to be a tough game. Porthmadog are a couple of tiers above us. We had a great run in the Welsh Cup this year, but today we come against a team that was absolutely superb. But again, the lads went to the end 90 minutes and gave me everything they had, so we can't ask for more than that. Yeah, I'll take any goal really, to be honest. It's nice to get back scoring. I had a few games without him. It's just good to get scoring again, 2 heads. Don't really score him with that anymore, but
I'll take them any way they come, to be honest. I mean, obviously it'd always be nice to get a Welsh Prem team down here at the Trife, but anyone at home, you know, I fancy ourselves against anyone as long as we perform on the day. But a good Bangor City or a Welsh Prem side at home would be good. I'd love Cardiff Met, being a former student there, played there under with a few of the lads that are still there under Swanee, so personally that would be my first choice.